Welcome to Rashi Live Discussion. Paring na nasa thajarakliba Rashi Live Discussion asigi tarani thoisuba episode asida saruk yabinaba haijaruba matamda masagi achinba thabuk kaya kaithokpiraga harau harau yabirakpagidamakta Sir Dr. Rafi Shah, ex-medical officer of CRPF and managing director of Health Plus Clinic Irong Chesaba Makala Kaibo taramna okchabaga loinana hanna thagatpa phongdokjare. Masiga loinana yengbiba viewers pumnamakpo thagatpa phongdokjare. Ngasi akhoi khanna nainagadauriba topic ase advantage of physical exercise and process of medical test in job recruitment exam haiba topic asiga mari lainaba viewers singna hangbiningba wahang leiragadi isagi wahang ado comment section da iraga hangbiro madu akhoi marakta lokhatchaduna pakhum pinabai tanja adu lawjage. Sir adudi discussion ji hongnaba tawjage. Sargi samlakpa punsi wari amadi achievement singi matangda akhoi khara share tawbiram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maktada akhoi Rasil Coaching Institute amadi Health Plus Clinic yung Chesaba Makalekai anina punna sinjaba asigumba live discussion asigum yang tabiri viewer khudingmak loinana akhoi sinba sida ngasi sinba sida achobu thodang lobiri ba mi khudingmak ko ai maikai dali hanbada taram noksa bagalo nai kai tinu buchari aigi samlappa punsi wari matek ama hayo hairagadi aigi journey se yam simple di oi akhoi kare habtara akhoi schooling se schooling da edum haujarage schooling kamai tar bakol pa habi matang dagi ko schooling se akhoi normal school habtara chumna akhoi lekai gi LP school amadagi lower primary school amadagi ya han ba schooling je horopani adugi schooling LP school je loira matung da muk aise akhoi government ki akhoi mayum pani da leiba akhoi haibung hongka taina bani area da leiba school ama leiram government high school ama akhoi mayum pali government high school haina kawe adugi school da muk batam khara tamamme adugi tambal loira matung da aise akhoi ai het yamba han se akhoi Bombay da leiye aduga ai uncle amagana moina Bombay da gi tawraga guide to bir khumai tare school se nang miss school amada tamu hai moina guide to bir padagi aise akhoi mai Imphal da leiba khuman mai ko lana school amale me amanung da hana ani lombi som da leiram ne adugi school du da aise mo makha ta ba further kano se the schooling jam tore andagi mu adu school da aise ami khwai din wai khiba mana kaino harakan da khwai de lebu phaba hai tare sena aibu fazana takpi tambir pa oja ama aina pandaba yada bhai tare ai journey da ai life journey da khwai ki chawna bateng pangbir pa oja ama akhoi thokchom santa sing kawe kon sa santa haina khangna ba ma ga se ai khuman mai ko da thengna khibani adagi mana ai angang se smai semba yagani ma se ai mai wakhal da phork da gira kaino khangdre mana mai mayum dai se thambi daga da mai tawra yam kanna wana ma honara pani mana even ai sa ising pijaba mayum da lahenba tumhanba even ai phi phawba leibi daga adbai da tawra ga magi mayum se mana sembira pani haiba tare amai sahi ani ai se kuman mai ko tambal loira matung da sahi kuman mai ko tamye gi marak sida isda ai class 3 gi ahanba tamba sahi haiba tare asigi sahi sida akhoi gi all Manipur gi oiba adugum state level competition ama bagi maths ki competition ama lai asigi notification ji lak pasidagi moi school gi principals na laga akhoi da announcement se tawres maina competition ama lai state level gi hai riba competition se da sab ya ba ya na to si am taw ma khoi na maina pirak padagi harak padagi ai se sab ya na ba ina sem sa re adugi didagi da diki sa santa jina ma extra ma mayum da yu ko bi na tapi tambi na dagi sumai ta godam ni ko kadam ni si ko kadam ni na dagi objective ki hoi ato pa angka gi maths ki kanu gi laibu sing se mana thok ta competitive examination mayam gi kanu mayam sing se pahan na palan da tawraga maina ai se han boina hai ba class 3 dai ga state level ki competition tha bani masi sanam sandrok kamare club ko ba akhoi kairau langdum masum dagi organization amana sinbani matamna moina sinba pe khasi am chong chong na sille adugi pe khasi dem college da han ba tha bani ado dem college dai da akhoi chale chalaga pe khasi thare
थारगा आफ्टर 1 वीक है तारे पैखा की रिजल्ट से लाए पैखा की रिजल्ट से लापसे दा कोई खबर जी मनिंग जे असिगी जे पुलप है तारे कोई स्पोर्ट्स की कलम अम याव फाइ मनिंग दा असिगी कलम से दा कोई हाइरिबाजगी रिजल्ट से सांगना कोई क्लास 3 दिन 10 फाउगी छात्र मयाम जिंग से लोइन मक मखोई की कनो जे फोटो जे हापगा दुमाय तौरगा रिजल्ट से हाइदोरे लाइफ हाबदे इसे आई क्लास 2 की हाइ तारे क्लास 3 की लेवल से दा इन टॉप तारे इन फर्स्ट तारे अमाय तौदना इमोदा कंपटीशन की अनोबा इहो मा अनोबा थौना अमा हाइरिबा परीक्षा असिदगी यावरखरे हाइ तारे इमोदा होदनिंबगी कनो तोबगी सिगी कंपटीशन की कनो की इहुल से इमोदा याव हौरखरे हाइ तारे सिगी परीक्षा असिदगी अदुमायना सम मतंग मतंग सेलकपदगी अखोगी अचो अचोबा कंपटीशन के हाइ तारे मोरल अखोगी सेंटर इरोई सेंबना सिनबा परीक्षा एम सुना सिनबा परीक्षा अदई तोंगान तोंगान अतोपा कंपटीशन के अतोपा ऑर्गेनाइजेशन के सिनबा परीक्षा सिंगदा आई मोर देन 200 कंपटीशन ने साइंस मैथ्स इंग्लिश सिगुम्बा टॉप टॉप कंपटीशन के सिदा क्लास 10 फगी जर्नी सिदा यावपसे अदुगा गसागी सिना कंपटीशन की ओइरगा अदगी की जर्नी लापसे बा खुमन मैकोल चाही अनि मुक तंबा लोइरबो मतुंगा आइसे मुका सर शांतजिना माना मागी स्कूल अमा आई तौदौरे नंग सी स्कूल से लाओ हाइबदगी आइसे मागी स्कूल दा मुक लागा मतमदा माई सिंगम संग हाइना कोई माई फल कॉन्ट्रैक्ट लेबा असिगी स्कूल से दा आइसे अमुक मखा ताबा फर्दर कनो दम तौरे स्कूलिंग से अदो अखोइना तौरपदि अहान बा हौदोर कोइ बनिना कनो तौदना क्लास 7 बौदंग लई माई स्कूल से अदुना स्कूल दा क्लास 7 बदंग तौर का लेगा इन सर सराई मथंग दी मखा ताबा सिदी अमुक आई बाजार इम्फाल तमगे हाइ राइज माइना खन्नरगा इम्फाल चल इम्फाल चलका दा कोइ चिंगबाइरोंग दा लेबा चिंगबाइरोंग दा लेबा कोइ स्कूल MBC ने स्कूल में ले अखोगी LMS लो कॉलेज की हेड ऑपोजिट लेबा DM कॉलेज की नाकंद लेबा स्कूल में यामारी स्कूल असिगी स्कूल से दा मुका कनो से तौरे बका ताबा स्कूलिंग से तौरे है बतारे क्लास 8 तक तौरे 8 9 10 हाई स्कूल से तमे स्कूल से तमकपदगी दी अमुक ऐसे यम कन्ना अमुक 10 की परीक्षा की कई अमुक कन्ना होना दना तौबदगी 10 से 2006 दा आई 10 पास आउट तौरे अदुगा आई परसेंटेज सखिबुना 90.1% चलगा आइसु हाई 10 से इनकी स्कूल से पास आउट तौरे 10 से पास आउट तौर मतंगा मतंदा अखोगी खुलेकाई दैदा दु यामना कन्ना लाइक तंबा खोपा दई होनाबा बाजार दा लेबा खोपा जे याम कन्ना लेजे अखोई चबल 2003 23 अदुई मतंदो रमने अखोई बाजार ले पजे अदुदा हता दा कोई रूम लौरगा लेरपने अदो रूम से रूम रेंट की पैसा पीनिंगाई लेतबगी मैम अमा दगी चाना थकनबगी थोगनबगी मदुगी तोंगाना लौगा खोपा मदुगी मैम अमा प्रॉब्लम मैम अमा स्ट्रगल मैम अमा तौर मतंगा 10 से माइ थारे थारगा आई जमु 11 12 की अमु हायर सेकेंडरी की स्कूलिंग जी अमुक तमु ऐसे दिल्ली दा चले दिल्ली दा चला कान से दा मुका अखोगी दिल्ली की जामिया मिलिया इस्लामिया हारिबा सिगी यूनिवर्सिटी जी की मोगी कोई सीनियर सेकेंडरी का मोई क्लास 11 12 से अदुगी अमुक परीक्षा जी पीरे मॉर्निंग शिफ्ट की मोई शिफ्ट अनि लेबिने मॉर्निंग इवनिंग शिफ्ट अदुगी मॉर्निंग शिफ्ट तमु एग्जाम दे पीरे अदुगा simultaneously असोमना कंदा ये हमदर्द पब्लिक स्कूल ना स्कूल में जो लगे कोई हमदर्द यूनिवर्सिटी लेबा दोमदा अदुगी हमदर्द पब्लिक स्कूल HPSC की मागी जो एडमिशन कनो जे पीरे एडमिशन पीएस पीबसिदा अनिमक खलकपदगी ऐसे अखोई याम अखोई का तानरम मतुंग दमाक से कनो तौरगा हमदर्द पब्लिक स्कूल दो इना मिन चलजी एन तौरगा मैना हमदर्द पब्लिक स्कूल से दा मिन चलगा जामिया जी थादो में अदुगा हमदर्द तमु 11 12 से मुतमे अदुगा तमपसिना अहंबा दिल्ली चप मतमददी कोई जी हिंदी का काय खंगमना देदना यामना नोनिंग बा यामना थमोय कायबा यामना मी लाक्सबा मानबा मैम मसु अदुगी थेनदबना ते जर्नी दुदैदा अदु मैम थेनगा स्कूल बस तोंगबदा खोपदा मोइदा अखोइदा तौरपा मैम सिंग अदुगुंबा खरा अदुम नुंगाइतबसु दुम थेनै अदु मैम सिंग दो अदुम एक्लेमेटाइज तौरगा तम तम सुम कनो तौरगा चुसनरगा हाइबदा है अदुमाइना तौरगा इसे अदगी मोय स्कूल जे या मतमसु इंग्लिश तालक इंग्लिश ना ताए अदरसु इंग्लिश तालक मतमदे खंगदबा खोतबा मोय छात्र सिंग हिंदी ना कैना तालकपसु यावे अदुगुम मतमदाइगसु ओजा सिंगदुगा हे साउनबगसु यावे मरमक्ता इंग्लिश तापियो हिंदी द खंगदे तौरगा मैंगाना की भाइना बसु यावे अदुमाइना तौरगा
11 12 से तमे 11 12 से दैसदा ऐसे 80% चले CBSE दा तौपनी अदुगा चलवा मतुंगा चाही माइसी दिल्ली दा मुका लेरे 2008 का 12 लोरे अदु मतुंगा ऐसे चाही मसे अमु अतो अतो पर एंट्रेंस एग्जामिनेशन में हमका थाना ना बाइना तौरे सिगी मरक से दैसदा अखोगी फैमिली ना नंग जोम दा थोलो अदु जोम दा थोलागा कनो तौसेना थोलक तौसु कुइरे है ना इसंग गिबे थोलक त्रि अदुला थोलो ओन कौ थोरे अदु दैसे थोलक पलि थोलक का अखोगी फादर सिना महागना अखोगी नंग से मेडिकल ट्राई तौसी मेडिकल तमसी तौरकान से आई लौबुदी 11 12 PCB लौरे फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी लौरपनिना नंगे कनोसु तौबी है तौरकान दैदा मेडिकल तौसी तौरगा मा पूरगा फ बासन पूरगा ऐसे मेसी कोचिंग इंस्टीट्यूट ना हजिक पेशांपा जंक्शन दा लैबसे असिदा पूरगा ऐसे 2010 गिसैदा एडमिट तौसल्ले अदुगा नुवाइतबा लाइबक थिबा हाइगद्रा हाइबा 2010 हाइबा चही सिदैदा अखोगी रबीना ना नुपी अमा अखोगी हार्ट सीबगी अदुगुम वाथोक अचौबा मथोकपदगी हाइबा चहीदुमा अखोगी कोचिंग इंस्टीट्यूट तो पूरा थिंगनदना लाइक तंबा फंगदना कोचिंग अमा फोबो तौदना अदुमाइना अदुम 2010 गी चहीजी मादुई कनो तौ हाइता मांगे हाइता अदुगा ऐसे 2010 11 की प्रिपरेशन तौनना बाइना मु अदुदैदा ऐसे तौरे अदुगी प्रिपरेशन तौर मतुंग ऐसे 2011 की अखोगी मणिपुर PMT की एग्जामिनेशन से दैदा ऐसे खल्ले सिलेक्शन तौरे अदुगी मतुंग दै काउंसलिंग कई का यावर मतुंग ऐसे जेनिम्स दा अखोई जेनिम्स हाइना पोरमपाता लैरिबा कॉलेज असिदैदा ऐसे अदुमाइने अलॉटमेंट पीबदगी अदुगी जेनिम्स दैदा ऐसे MBBS की जर्नी से जेनिम्स तगी अदुमाइना हौरखिबनी अदुगा 2011 दगी तंबा होबदुना 2016 दा अखोगी MBBS से लोयरे मतुंगा चाही यमा इंटर्न तौजरे 2017 दा लोयजरे 2017 दा इंटर्न लोयरे मतुंगा 2018 फावबा अमुक ऐसे चाही यमगी अखोगी जूनियर रेसिडेंशिप अमा तौरे अदुगी मतुंगा ऐसे अतो अतो प्राइवेट की हॉस्पिटल खरा मदसु अदुम पुरमे अदुगा 2019 दा ऐसे हाई बाजी की सुमाइना CRPF की मेडिकल ऑफिसर की वैकेंसी खरा लापदगी अदुदैदा ऐसे इंटरव्यू चलुबनी अदुदगी खलक्तना अदुमाइ तौदना ऐसे हाई बाजी की CRPF की सिविल मेडिकल ऑफिसर होइना ऐसे जॉइन तौखिबनी अदुमाइना तौरगा अदुगा आइना जॉइन तौबो मतम सिदगी दा 2019 लोयरपा अदुइदगी दी अमुगा अखोगी COVID-19 की याम कन्ना लाखिदना 2019 20 21 सी मयाम जी पुलप कोविड ना कनो तौरगा याम वाना हाइबा कनो जाई थबक से अदुमाइ तौरगा याम वाजी हाइ तारे अदुगा आई माफगी कनो जे खितंग आइगा चानरक तबदगी अदुमाइ तौरगा अदुमाइना हाइबा जी मेडिकल ऑफिसर थबसे तोफोगा आई हम जुमदा लाखपनी अदु हाइबा हेल्थ प्लस क्लिनिक हाइना जी क्लिनिक अमाफगी इरुंग चेसाबा मखा लेकाइदा लैबा क्लिनिक असे सुमाइना आइना हांजरगा खुल लेकाइगी अखोगी थंगनबदा लैरिबा सोथरबा मुस्लिम मरुवैना सिमायाम सिंसिगी मतें खजितंग ओरसु पांगबा ngamnana baina adugi wakhanda aiba clinic ase linkhalaga leijumda leijare haitar sine gi hojik ki samlappa journeys Thank you, sir. Mathang aside, sir, physical exercise tawbana haksang da piriba kanabasing adugi matangda sarna wafang kha thambira sa. yam noise hojik physical exercise se aduni yam kanaba akhoi exercise हायरगा मैम ज्ञान तादब खरा जो दुम लइबो को exercise हाय तारा दे कोई exercise इज ना मेन तो इज के नो एनी फिजिकल एक्टिविटी हो भी है एनी फिजिकल एक्टिविटी अखोगी फिटनेस अमदी अखोगी ओवरऑल हेल्थ से सिदैदा अखोगी मसिबो मेंटेन तो हनबा एनहांस तो हनबा एनी एक्टिविटी जो अपन एक्सरसाइज को भी है एक्सरसाइज हायरगा आई नुंती की लमजन चेन तो नी ना जगह नुंती की आई पुश अप तो दो नी नुंती की आई अदु तो दो नी हाबा कसु लेते एनी कनोट लाइबा any activities na kayumba nangi fitness ta overall health improve la alaba enhance ta wala maintain ta utar gadi adugi activity ko exercise ma haina adum ko biya ana exercise kana bazidi aina yam kan explain yam subaina hydra zu mayam adum khamna rabni ana akoi aina sum panjara bad haita mayam gi mi na kong oina ba muka han lingsing jara bad exercise na pagi kana halise aham bada exercise dagi akon exercise ta matam da akoi gi haksang sidagi endorphin को हार्मोन अमा थादो इए
सी हार्मोन से कमाई तौगे मखोइसे गुड फील हार्मोन कवे असिगी हार्मोन जी अखोई हक्सांग मनुंग हेक थोलपगा अखोई कमाई तौगे अखोइसे यामना नुआई बाय तारे वखनजे हैप्पीनेस अमा लापा एक्सरसाइज तौरगदे अखोई वखनजे नुआई बा नुमिसिम अदुम मूड से नुआइरगा अवाबा वखल लेतबा मूड से नुआइरगा दुम लेबा अदुगुम्बा मखलगी अहम कानरिसे अदुनिको या मरु ओइबदुने हारका दो जाते याम कन्ना इ हायररोजे ana akhoi whole day jimana exercise to buta gadi nang jam mutsi amna nu aina leiba adugumba o helli hay tare ha mana ba one factor mai kana bas number 2 factor the kamai to give akhoi masigi exercise regularly to basina kamai to give akhoi brain da kani da neurotropic factors ma mama thadu oga madu singuna akhoi synaptogenesis to baina akhoi brain manung da lai ba akhoi nerve mayam jingse amaga connection ji fatana to hallaga अखोगी लर्निंग एबिलिटी से मी मना लर्न तो बगी एबिलिटी से हेंकले लर्निंग एबिलिटी से हेंकले मसी प्रूवन ने अदुगा मागी मेमोरी सु एनहांस तो हले मेमोरी सु बूस्ट तो है तार मेमोरी गुम बा काव बको पासुम बजे लेहन दे तार अदन एक्सरसाइज तो बजना अखोगी लर्निंग एबिलिटी प्लस अखोगी मेमोरी बूस्ट तो बगी अदुगुम बगी रूम मसु हारिबा कनो सिन पी एक्सरसाइज ना अहम सुबदा अखोगी याम कानबा मना अखोगी एक्सरसाइज तौबजना कमाई तौगिबा अखोई मेंटल हेल्थ से मेंटल हेल्थ हायरगा दे अखोइना मरुइना अखोई एंजाइटी गुम्बा याम लैबा हजिकी सोसाइटी सिदि एंजाइटी गुम्बा डिप्रेशन गुम्बा जे कोई हाइनरी डिप्रेशन जे कमाई तौगिबो अखोई हजि पृथ्वीदा लैबा अनाब मयाम जे क्वाइदगी यामना हजि माना मोर्टेलिटी थोनबा याबा सेनबा याबा अदुगु मखलगी अनाब से हजि से डिप्रेशन हाइज अमने अना सिगुम्बा डिप्रेशन गुम्बा एंजाइटी गुम्बा असिगुम्बा यम साथी साथी बा अखोगी मेंटल गी ओइबा अनाबसिंग से हाइरि बा हजगी अखोगी एक्सरसाइज तो बसना मरम ओर कान दैदा सिगुम्बा से हंदा हल्ले मसी यम कानबा कनोने एक्सरसाइज तो बगी अदुगी मथंगदा अखोगी कमाई तौगे बो इन्फेक्शन गुम्बा तो मतमदा इन्फेक्शन तो रकान दैदा अखोगी समना करी हाइनिया एनी लोक थुंग हाइरो नत्रगे एनी काइंड ऑफ इन्फेक्शन तो मतम से कमाई तौगे बो अखोगी एक्सरसाइज तो तारगदे अखोगी सर्कुलेशन स्टेज एंटीबॉडी है अखोगी सिगी लाइव एंटीजन मयाम मपान दगी चंगकदोइबा अखोगी वायरस होबे याय बैक्टीरिया होबे याय एनी फॉर्म ऑफ कैनो जे अखोगी एंटीजन मयाम सिंग से फाइट तौननबा अखोगी हक्सांग मनुंगना डिफेंस मैकेनिज्म अमा लेजरियबा अखोगी असिगुम से फाइट तौबु ngamnanaba masibuneba asigi एंटीबॉडी हाइरिबा सिगी फाइट तौबु ngamba सिगी पोसक से मसी कमाई तौगेबो एक्सरसाइज तौरगदी सर्कुलेशन द याव हेंकलेबा अखोई WBC गुम्बा अदगी सिगुम्बा अखोई कानबा इम्यून सिस्टम जिंग जे अखोइदा हेंकलेबा मरम अदुना एक्सरसाइज तौबसिना अखोई सिगुम्बा इम्यून सिस्टम जे मसी अखोइदा याम हेंकलले मथंगदा मागी कानबा से एक्सरसाइज कानबा हायो हायरगा तारगदी अखोई एक्सरसाइज तौबु मतमदा अखोई हुमांग थोकपसे स्वेट तौबजे मसीगी स्वेट सिना कमाई तौगेबा अखोई हक्सांग मनुंगदा यावबा हार्मफुल ओइबा अखोई एंटी टॉक्सिन मयाम जिंसे एंटी टॉक्सिन नते टॉक्सिन मयाम जिंसे मसी मयाम जिंसे कमाई तौगेबो अखोई स्वेट सिगी थ्रू दा अखोई एक्सक्रीट तौगेबो मपान दा थदोखिबो मसी जिंजना कमाई तौगेबो अखोई स्किन की कलर स्किन की अखोई करी हाइतारे मागी टोन कलर सिगुम मयाम जिंसे मेंटेन तौबदा चौबा मतिंग पांगेबो मरम मसिना एक्सरसाइज याम तोइना तौरिबा रेगुलर बेसिस दा एक्सरसाइज तौरि निसिंग दो मोगी स्किन जिंग येंगियो स्किन याम स्मूथ ओइगनी टेक्सचर याम फजगनी अदुगा मोइजे एंटी एजिंग इफेक्ट लाइबनेबा हाइबदि हजिकी हाइरिबा एक्सरसाइज तौबजना मरम ओर कान दैदा मागी सही अखोई माइदा खुइजनबा दगी कनो तौबा सुबा याम सही याम बा मानजनबा सुबा मयाम जिंग एक्सरसाइज रेगुलरली तौरि निसिंग जे मोइदा लैयो सिमाई काना बंगातनी अदुदगी अखोई एक्सरसाइज याम तोइना नियम चुमना तौबा अदुगा यामना रेगुलर बेसिस ता तौबा मियोसिंग से मखोई स्लीप से अखोई तुमबजे मखोई जे क्वालिटी स्लीप हाइ तारे अखोई याम फजना तुमबा याबा अदुगुम ओइगल्ली अदुना तुमबसी याम फजना अखोई क्वालिटी ओइना तुमबा तारगा अखोई हक्सांग सिसु फै हाइ तारे अना सिगुम बसिंग जे लोय इंटरकनेक्टेड ओइबिना अदुना एक्सरसाइज तौबसिना हाइबा अखोई स्लीप पैटर्न जे स्लीप क्वालिटी जे अखोई याम फजना तुमहल्ले हाइ तारे दुगा याम मरु ओइबा अमना हौजिक की मतम सिदैसदा याम मरु ओइरिसि कमाई तौगेबा अखोई अनाबा अयाम हाइबा तारे अखोइना
ꯊꯦꯡꯅꯕ ꯌꯥꯝꯅ ꯗꯦ ꯇꯨ ꯗꯦꯗ ꯌꯨꯝ ꯈꯨꯗꯤꯡꯒꯤ ꯑꯅꯥꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯗꯥꯏꯕꯦꯇꯤꯁ ꯅꯥꯕꯒꯨꯝꯕ ꯍꯥꯏꯄꯔꯇꯦꯟꯁꯟ BP ꯋꯥꯡꯕꯒꯨꯝꯕꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯨꯝ ꯈꯨꯗꯤꯡꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯃ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯦꯝꯕꯔ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯁꯨꯡꯁꯣꯏ ꯁꯣꯏꯗꯅ ꯌꯥꯎꯔꯕꯅꯦꯕ ꯃꯁꯤꯁꯤꯡꯁꯦ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯒꯦꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯈꯪ ꯑꯍꯩꯁꯤꯡꯅ ꯍꯥꯏꯕꯤꯕꯗ ꯃꯣꯏꯁꯦ ꯂꯥꯏꯐ ꯁ꯭ꯇꯥꯏꯜ ꯗꯤꯖꯤꯖꯅꯤ ꯂꯥꯏꯐ ꯁ꯭ꯇꯥꯏꯜ ꯍꯣꯡꯉꯛꯄꯗꯒꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯤꯗꯦꯟꯇꯔꯤ ꯂꯥꯏꯐ ꯁ꯭ꯇꯥꯏꯜ ꯑꯣꯏꯔꯛꯄ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯆꯨꯝꯅ ꯁꯨꯝ ꯌꯨꯝꯗ ꯐꯝꯖꯜꯂꯒ ꯂꯩꯕ ꯊꯕꯛ ꯏꯟꯈꯥꯡ ꯁꯨꯕ ꯇꯧꯔꯛꯇꯕ ꯑꯦꯛꯁꯔꯁꯥꯏꯁ ꯇꯧꯔꯛꯇꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯣꯐꯤꯁꯃꯛꯇ ꯆꯠꯂꯁꯨ ꯑꯣꯐꯤꯁꯇ ꯐꯝꯃꯒ ꯀꯝꯄ꯭ꯌꯨꯇꯔ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯔꯒ ꯐꯝꯃꯒ ꯊꯕꯛ ꯁꯨꯕꯒꯨꯝꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯨꯚꯃꯦꯟ ꯍꯟꯊꯔꯛꯄ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯗꯒꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯌꯥꯝꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯂꯥꯛꯀꯜꯂꯤ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯁꯦ ꯂꯥꯏꯐ ꯁ꯭ꯇꯥꯏꯜꯒꯤ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯂꯥꯏꯅꯥꯁꯤꯡꯅꯦꯅ ꯐꯥꯎꯕ ꯈꯪꯅꯩ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯖꯅꯤꯡꯉꯤꯕ ꯄꯣꯏꯟꯠꯇꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯗꯥꯏꯕꯦꯇꯤꯁꯀꯨꯝꯕ ꯑꯗꯒꯤ BP ꯋꯥꯡꯕꯒꯨꯝꯕ BP ꯋꯥꯡꯉꯒꯗꯤ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯣꯛ ꯂꯥꯛꯀꯗꯧꯔꯤꯕ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯀꯣꯝꯄ꯭ꯂꯤꯀꯦꯁꯟꯁ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯤꯁꯦ ꯃꯁꯤꯒꯁꯦ ꯑꯦꯛꯁꯔꯁꯥꯏꯁꯇꯨ ꯔꯤꯒꯨꯂꯔꯂꯤ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯃꯤꯗꯨꯅꯗꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯍꯟꯊꯍꯜꯂꯦ ꯁꯤꯒꯤ ꯔꯤꯛꯁꯁꯤ ꯍꯟꯊꯍꯜꯂꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯁꯝꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯣꯂꯦꯁꯇ꯭ꯔꯣꯜꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯗ ꯌꯥꯎꯕ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯀꯣꯂꯦꯁꯇ꯭ꯔꯣꯜꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯛꯁꯔꯁꯥꯏꯁ ꯐꯖꯅ ꯇꯧꯕ ꯃꯤꯒꯤꯗꯤ ꯀꯣꯂꯦꯁꯇ꯭ꯔꯣꯜꯁꯦ ꯐꯖꯅ ꯃꯦꯟꯇꯦꯟ ꯇꯧꯔꯒ ꯊꯝꯃꯦꯕ ꯅꯠꯇꯕ ꯑꯦꯛꯁꯔꯁꯥꯏꯁ ꯇꯧꯗꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯆꯥꯔꯒ ꯇꯨꯝꯃꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯝꯃꯒ ꯂꯩꯕ ꯀꯥꯡꯕꯨꯁꯤꯡꯗꯨꯗꯗꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯒꯦꯕ ꯀꯣꯂꯦꯁꯇ꯭ꯔꯣꯜꯁꯦ ꯋꯥꯡꯈꯠꯂꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯈꯣꯏꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯥꯏ ꯔꯤꯛꯁ ꯑꯣꯐ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ CVA ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯣꯛꯀꯨꯝꯕ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯂꯩꯌꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕꯁꯦ ꯔꯤꯒꯨꯂꯔ ꯑꯦꯛꯁꯔꯁꯥꯏꯁ ꯇꯧꯔꯒꯗꯤ ꯑꯗꯩ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯗꯥꯏꯕꯦꯇꯤꯁꯀꯨꯝꯕ ꯍꯥꯏꯕ ꯗꯥꯏꯕꯦꯇꯤꯁꯁꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯅꯥꯗꯕ ꯃꯤ ꯂꯩꯔꯝꯃꯔꯣꯏ ꯏꯃꯨꯡ ꯂꯩꯔꯝꯃꯔꯣꯏ ꯁꯤꯒꯤ ꯗꯥꯏꯕꯦꯇꯤꯁ ꯅꯥꯔꯛꯏꯁꯦ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯒꯦꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯂꯥꯏꯐ ꯁ꯭ꯇꯥꯏꯜꯁꯤꯗꯒꯤꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯗꯣꯛꯇꯔꯁꯤꯡꯅꯁꯨ ꯑꯦꯅꯤ ꯗꯥꯏꯕꯦꯇꯤꯁ ꯅꯥꯔꯕ꯭ꯔꯥ ꯌꯦꯡꯕ ꯂꯥꯛꯄ ꯃꯤ ꯑꯃꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯨꯒꯔ ꯇꯦꯁ ꯇꯧꯔ ꯌꯦꯡꯉꯦ ꯃꯥ ꯄ꯭ꯔꯤ ꯗꯥꯏꯕꯦꯇꯤꯛ ꯑꯣꯏꯔꯦ ꯗꯥꯏꯕꯦꯇꯤꯁ ꯅꯥꯔꯛꯀꯗꯧꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯦ ꯑꯗꯨ ꯅꯥꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯤꯗꯥꯛ ꯊꯥꯗꯦꯕ ꯃꯣꯏꯗ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯒꯦꯕꯨ ꯂꯥꯏꯐ ꯁ꯭ꯇꯥꯏꯜ ꯃꯣꯗꯤꯐꯥꯏ ꯇꯧ ꯍꯥꯏꯌꯦꯕ ꯅꯪꯅ ꯂꯩꯔꯝꯃꯤꯕ ꯅꯪꯒꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤ ꯈꯨꯍꯤꯡꯗꯣ ꯑꯗꯨ ꯍꯣꯡꯇꯣꯛꯑꯣ ꯑꯦꯛꯁꯔꯁꯥꯏꯁ ꯇꯧꯋꯣ ꯑꯗꯩ ꯅꯪ ꯃꯨꯚꯃꯦꯟ ꯇꯧꯋꯣ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯃꯣꯏꯗ ꯅꯪꯒꯤ ꯗꯥꯏꯠ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯇꯧꯋꯣ ꯍꯥꯏꯅ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯕꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯦꯛꯁꯔꯁꯥꯏꯁ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯅꯤꯡꯉꯤꯗꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯁꯥꯊꯤꯕ ꯂꯥꯏꯅꯥꯁꯤꯡꯁꯤꯒꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯉꯥꯛꯊꯣꯛꯄꯗ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯕ ꯑꯆꯧꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯥꯏꯐꯀꯤ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯀꯝꯄꯣꯅꯦꯟ ꯑꯃꯅꯤ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯦꯛꯁꯔꯁꯥꯏꯁꯁꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯦꯛꯁꯔꯁꯥꯏꯁ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯃꯤꯁꯤꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯖꯣꯏꯟꯀꯨꯝꯕ ꯃꯁꯜ ꯕꯤꯜꯀꯨꯝꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯁꯨꯝꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯁꯦ ꯐꯖꯅ ꯏꯟꯇꯦꯛꯇ ꯊꯝꯕꯤꯒꯅꯦꯕ ꯑꯦꯛꯁꯔꯁꯥꯏꯁ ꯇꯧꯕ ꯃꯤꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣই ꯕꯣꯟ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯦꯡꯀꯨꯝꯕꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯀꯜꯍꯜꯂꯦꯕ ꯑꯦꯛꯁꯔꯁꯥꯏꯁ ꯇꯧꯕꯁꯤꯅ ꯑꯗ ꯑꯦꯛꯁꯔꯁꯥꯏꯁ ꯐꯖꯅ ꯇꯧ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯅꯪꯒꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯠꯇꯕ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯕ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯊꯕꯛꯇ ꯐꯠꯇꯕ ꯊꯕꯛꯇ ꯃꯥꯏ ꯑꯣꯟꯁꯤꯟꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯇꯧꯅꯤꯡꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯗꯣ ꯇꯞ ꯇꯞ ꯁꯨꯝ ꯍꯟꯊꯔꯛꯀꯅꯦꯕ ꯗ꯭ꯔꯒ ꯑꯦꯗꯤꯛꯁꯟ ꯍꯥꯏꯔꯣ ꯋꯥꯔꯤ ꯗ꯭ꯔꯒ ꯆꯥꯕ ꯃꯤꯁꯦ ꯑꯦꯛꯁꯔꯁꯥꯏꯁ ꯁꯨꯝ ꯇꯧꯍꯟꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯃꯥꯁꯦ ꯗ꯭ꯔꯒ ꯆꯥꯅꯤꯡꯉꯛꯑꯣꯏꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯐꯠꯇꯕ ꯂꯝꯕꯤꯗ ꯐꯠꯇꯕ ꯍꯩꯅꯕꯤ ꯇꯧꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡꯗ ꯑꯦꯛꯁꯔꯁꯥꯏꯁꯀꯨꯝꯕꯁꯦ ꯁꯨꯝ ꯆꯨꯝꯅ ꯇꯧꯍꯟꯕ ꯃꯣꯏꯅ ꯍꯩꯅꯕꯤ ꯑꯃ ꯁꯦꯝꯕꯤꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯃꯣꯏꯁꯦ ꯗ꯭ꯔꯒꯇꯒꯤ ꯁꯨꯝ ꯂꯥꯞꯊꯣꯔꯛꯀꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯂꯥꯏꯐꯀꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯃꯥꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯗꯛꯇꯤꯕꯤꯇꯤꯁꯦ ꯁꯨꯝ ꯍꯦꯟꯒꯠꯂꯛꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯃꯥꯒꯤ ꯂꯥꯏꯐꯀꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯦꯟꯒꯠꯂꯛꯀꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯩꯅ ꯊꯝꯖꯔꯤꯕ ꯑꯇꯩ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯗꯨ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯣꯏꯅ ꯈꯪꯕꯤꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯁꯤꯒꯤ ꯄꯣꯏꯟꯠ ꯈꯔꯁꯦ ꯃꯁꯤꯅꯤ ꯑꯦꯛꯁꯔꯁꯥꯏꯁ ꯇꯧꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯀꯥꯟꯅꯔꯤꯁꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯤꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯐꯪꯕ ꯉꯝꯅꯅꯕ ꯑꯦꯛꯁꯔꯁꯥꯏꯁ ꯔꯤꯒꯨꯂꯔꯂꯤ ꯇꯧꯕꯤꯌꯨ ꯁꯤꯅꯤ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯖꯅꯤꯡꯉꯤꯁꯦ ꯊꯦꯡꯛ ꯌꯨ ꯁꯥꯔ ꯎꯝ ꯁꯥꯔ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯃꯊꯪꯒꯤ ꯀꯣꯏꯁꯟ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯐꯤꯖꯤꯀꯦꯜ ꯑꯦꯛꯁꯔꯁꯥꯏꯁ ꯇꯧꯕ ꯑꯁꯤ ꯀꯔꯝꯕ ꯃꯇꯝꯗꯅ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯇꯧꯕꯅ ꯐꯕꯅꯣ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯌꯨꯛꯇ ꯇꯧꯕꯅ ꯐꯕ꯭ꯔꯥ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯅꯨꯡꯊꯤꯟꯗ ꯇꯧꯕꯅ ꯐꯕ꯭ꯔꯥ ꯋꯥꯐꯝ ꯈꯔ ꯊꯝꯕꯤꯔꯝꯃꯨ ꯁꯥꯔ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯖꯩ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯪꯕꯤꯔꯛꯏꯕ ꯀꯣꯏꯁꯟꯁꯦ ꯑꯦꯛꯁꯔꯁꯥꯏꯁ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯀꯔꯝꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯇꯧꯔꯒꯗꯤ ꯍꯦꯟꯅ ꯕꯣꯗꯤꯗ ꯀꯥꯟꯅꯕꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯅꯤ ꯑꯗꯣ ꯑꯦꯛꯁꯔꯁꯥꯏꯁꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯗꯤꯐ꯭ꯔꯦꯟ ꯀꯩꯅꯣꯅꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯗꯤꯐ꯭ꯔꯦꯟ ꯂꯤꯇꯔꯦꯆꯔꯒꯤ ꯗꯤꯐ꯭ꯔꯦꯟ ꯃꯥꯒꯤ ꯐꯥꯏꯟꯗꯤꯡꯁ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯀꯅꯥꯒꯨꯝꯕ ꯈꯔꯅ ꯗꯤꯐ꯭ꯔꯦꯟ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯂꯤꯇꯔꯦꯆꯔ ꯈꯔꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯣꯔꯅꯤꯡꯗ ꯇꯧꯕ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯩ ꯍꯥꯏ ꯈꯔ ꯑꯃꯅ ꯏꯚꯤꯅꯤꯡꯗ ꯇꯧꯕ ꯐꯩ ꯍꯥꯏ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯣꯚꯔꯑꯣꯜ ꯌꯦꯡꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯦꯛꯁꯔꯁꯥꯏꯁ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯗꯤ ꯑꯦꯠꯂꯤꯁ ꯃꯣꯔꯅꯤꯡꯗ 30 minutes ꯑꯗꯨꯒ ꯏꯚꯤꯅꯤꯡꯗ 30 minutes ꯃꯤꯅꯤꯠ ꯀꯨꯟꯊ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯌꯥꯝꯗ꯭ꯔꯕꯗ ꯄꯨꯡ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯦꯜꯊꯀꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯦꯛꯁꯔꯁꯥꯏꯁꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯃꯔꯨ ꯑꯣꯏ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤꯗꯩꯗ ꯏꯚꯤꯅꯤꯡꯗ ꯇꯧꯕ ꯑꯦꯛꯁꯔꯁꯥꯏꯁꯁꯦ ꯃꯁꯤꯅ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯒꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯕꯣꯗꯤꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯦꯇꯥꯕꯣꯂꯤꯖꯝ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯊꯣꯛꯏꯕ ꯃꯥꯒꯤ ꯀꯦꯃꯤꯀꯦꯜ ꯔꯤꯑꯦꯛꯁꯟ ꯀꯩꯀꯥ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯁꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯄꯤꯛ ꯌꯧꯔꯛꯄꯁꯦ ꯏꯚꯤꯅꯤꯡ ꯋꯥꯏꯗ ꯌꯧꯔꯛꯑꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗꯩꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯦꯛꯁꯔꯁꯥꯏꯁ ꯇꯧꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯍꯦꯟꯅ ꯀꯥꯟꯅꯕ ꯑꯣꯏꯌꯦꯕ ꯍꯛꯆꯥꯡꯗ ꯑꯗꯨꯅ ꯄ꯭ꯔꯤꯐꯔ ꯇꯧꯕꯗꯤ ꯏꯚꯤꯅꯤꯡꯒꯤ ꯑꯦꯛꯁꯔꯁꯥꯏꯁꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯄ꯭ꯔꯤꯐꯔ ꯇꯧꯏ
ana evening da exercise to bi ta raga di hena body da kana ba aina sai panjagi mayam sing su magi metabolism gi digestive ki kari to mayam sing si so evening da na hele ai ja bata Thank you, sir. Mathang asidi defense amadi paramilitary singi job recruitment gi medical sing asigi process sing asi kamaya tawno haibadu gi matang da sarna wafam ga thambiram sa. ado ngasi gi maru ba discussion su sini haibata ya ji hambi ba questions ni haja bata re maru na akhoi khule kai da lai ba na ha sing inhalak li ba sing je makoi sing je kari no to go do se to khong khang da na kangau na da na lai ba ai na ha ma ai mi da tu na jare uzare masi karmaina kun achumba lambi da guide to bi da ge haiba sini amaru da rasil gumba coaching institute gumba ko mai phal bengun na simbi da smai to da tawra iba mayam sing se yamna khuni kari hetare yam puni thawani ngai ba adugumba yamna appreciate to nge ba adugumba step amane na idu lawjai ado sidai da ina hygienic badi kai no har kan da akogi job recruitment da akogi tawriba magi keno mayam sing se as a doctor moina kadai di doctor ki view da ki karmaina akogi medical fitness kai ka sigi mayam matang da ikachitang mayam da samlapna thamjage matam se kitang sigi matang se lawjage ado any akone recruitment na to bada khoi sta tawri je kamai tawge bo han bada khoi written examination haiba ma leirani adugi makha tarakpada amuk khoi physical haiba ma leirani medical haiba ma leirani adu interview haiba ma leirani asigi whole process se dum iman manaba any type of course that join to matam da haiba kan wasing se loina manaba adu makhal gi tano oi aduna haiba hojiki khoi gi पैखासिंग से अहमदना रिटन एग्जामिनेशन से यूपीएससी के थ्रू वगैरह नत्रगा मुखी एनी एग्जामिनेशन वगैरह असी के थ्रू दना एग्जामिनेशन रिटन तवरनी तवरो मतंग दम खोइना फिजिकल टेस्ट हाइदना अमा तवनी हाइरिबा फिजिकल टेस्ट दा कमाई तवगे बो खोगे अनि येगे फिजिकल से दा को फिजिकल से अनि ले येगे अहमबगी फिजिकल से कई तवगे बो खोइना फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट का पीएसटी आई जे को aduga atopa majina koina physical efficiency test haina PET haija ani or physical da yeng ani ne adu aham bagi hogi any branches or any branch of forces or high force da medical criteria is the almost man hai batar aduna adu gedawni haba kashu yam kan khena ba laite tawada ba hogi flying officer hogi hai tar ge hogi मखोई की कितंग मेडिकल से कर स्ट्रिक्ट और स्ट्रिंजेंट नो है तार तंग कल लेगा मोय फदना सेक्शन आ येंग है तार अदुगा अतोपा इंडियन आर्मी की नत्रगना कोई CAPF की लेरिबा मयाम सिंह सी की ओरगदी अदम इमान मानी अदो कोइना चौराना कोई फोर्स मयाम सिंह से सेंट्रल फोर्स मयाम सिंह कोई तो खाइदो पे यारी से हम बदा कोई इंडियन आर्मी की लेरे इंडियन नेवी लेरे इंडियन एयर फोर्स लेरे असी की सिंह से ना कोई डिफेंस मिनिस्टर की मखा द लेबनी aduga koi CAPF hare koi Central Armed Police Forces hare ba kangu sing sina koi CRPF kumba Assam Rifle kumba BSF kumba ITBP kumba CISF kumba singo mayam sina koi ki te CAPF hare moi combined sing force le khangne aduga moi sina defense ki makha da laite moi na home affairs ki ministry makha da laibu Ministry of Home da laibu home affairs da adana hare ba sigi mayam sing se aina afet sum mayam knowledge na haja bani ko adu matong da makha tar pada ko internal examination se loiro matong da physical to basida da physical sida kamani to ge bo ko ge aha bagi physical standard test hai se PST hai ni sida to do se kai go nan ge han ba height weight amad chest si hom jini yeng do height weight chest ana height sida da magi nang tem yam na wang bagi do on do ne do on bas da moi minimum period minimum height se kaya no 162.5 cm ni from there adu akogi north east ki lapagi north east ki kano orgadi hai bagi konthoi ana north east ki se akoi 160 cm pawdi akoi magi height se do maina p adu ga lupi gi organa 147.5 cm pawse akoi aya wa p hai da masigi height se madi maintain to do ba ya roi number 1 number 2 height nangi height all over matong da mkhoi na mo yeng do se weight yeng ga ni nangi arum ba se weight se kamai no yedagi har kan da moi chart ama le ko gi
weight for height ada nangi height wangi badugi changda nangi weight se lagadawni habagi mogi chart ama laini adugi chart da yenga nangi weight se moina decide tawani hen ba hen da rise samna koi BMI calculation to madungda BMI koi weight divided by height in meter square is the whole like yenga da nangi kayumba BMI say if it comes out to be more than 25 poitaragadi rejection la kadoi aduna 18.5 takina 24.9 bhogi marks daida nangi BMI ji thamna bo honna ga dawi simayam ji hajudi hawna dum isa ji exercise tawduna ko tawduna simayam thamba ya aduga mathangda akoi moine jengdoi se koi chest ne bo chest se koi thabak se akoi chest se kamai tawge bo chest ki magi kano je akoi sigi kano se ola yengani nangi chest se kam lege je len se asidai da kayumba moi pi se akoi notice ki orgadi 77 centimeter pause ya pi ko adu atop state ki orgadi 81 centimeter je moi minimum thambe ba adu akoi notice ki la pa ki chest mi je pipani na adu yi matu ya chest ki magi kano se 77 centimeter organi aduga akoi maru ori di adu na taba akoi gi chest expansion na ma lai ko akoi full inspiration to kan da akoi so je patana konjal la kan da akoi chest cam yam expand to project je asigi expansion je it should be 5 centimeter 5 centimeter orgadom ne mai expand to matam da chau thor project ko chest expansion je sini moi yi ji maru ori and height weight chest expansion si ahum je halo physical standard test da yeng ane si lo raga mu akoi pe da PED physical efficiency test na mu la ni ba sigi physical efficiency test da mo na to do je mari to ne do ahambada 100 meter race ama chen gani mathang da 800 meter race ama chen gani mathang da long jump hana ma legani mathang da short put na ma legani hai ba sigi mari je yeng ne ahambagi akoi 100 meter race da mo 16 second gi manung da hai ba 100 meter je cover to do ne si moi criteria ne wadna aina expiring oriba naha sing da ina hygiene se si mayam ji phajana hajute hona khanjin biro sigi matu ina akoi madugi kano do tayari ready to nu 100 meter race da 16 second point manung da hairiba si akoi chen ga dogni ado 800 meter race asina akoi gi minute ahumga second ni phumanga haitare 3 minutes 45 seconds da hairiba 800 ki kano je toy masu chen mangam na ko phonna ga dogni nupi da wara gana akoi 4 minutes 45 minutes man to chen ga dogni aduga long jump hojik tagi adum akoi to yare practice to yare long jump je man pi je minimum nang jump to go ba distance it should be 3.5 meter mo pi nupi yor gana 3 meter ana sigi meter ahum makhai je ahum ga 0.5 je asigi je chong mangam na ba adum akoi ready to yare aduga mathang amu wona yeng pe short put haidana akoi short put je akoi moina weight ama pirakani haiba weight 7.2 kg len bani moina matum mam pirakani haiba matum je akoi lang ne pairaga lang majidai da ma je 4.5 meters je asi sana lang mangam bo do minimum nei na hajari je adana haiba sigi mayam je lang mangam ba ko do bani adana si mayam je jalbi hona do preparation to be yare ana physical da ani haja ki ba man standard test amana ko efficiency test haiba ani se da ko mai pak laba matung da mathang da medical da la ka do an medical da di ko kai haitare medical da di yam detail oi da yenga ani ko ki ko teno ko DMR ne le detail medical ko board ama le ni hairiba board singa ko hairiba mi sing si physical da pass ta ra mi sing si amu moi da medical fitness ki check to do ni ana haiba ko same day da dum to bi ai aduga moina atopo ni dum mu tharpe physical to bunu mesida dum medical so dum to bi ai ke sukai di ado medical se tawrani ado yam kanna di get le ro hadi mi tarani kunni hana mai di le ro physical loibaga dum medical ni dum to bama natraga next day da to bama sumai to kan medical se taw ma dum da medical da koina yengoi se ahambada koi medical se da kamai to ge bu na gi necessary no test mai am da roi thar ne aduga samda ko routine investigation to mayam urine gumba hemoglobin ko blood gumba chinga thaba sumo mayam x-ray logo do ko do sim mayam je lo ni lohon gani manak nak pa moji
regional hospital amada adum tawrani akhoi kano leibo organa masagi hospital leijaba adugumba kano center organa masagi hospital adum tawrani adumai tawraga hojiki kano je medical je hawune ang medical je hawga anda akhoi medical hojiki aina hariba detail medical board sidaida doctor yamdrabada ahum phamgane ahum sida doctor ahamba doctor jina yengdoi je nangi medical medicine ga mai lenaba kano sing haita samna nangi bp gumba adagi nangi general assess tawbagumba siguma mayam sing ma loi yeri adugi mathang da muk surgery gi doctor ma muk laini haiba surgery gi doctor jina nangi any history of surgery to hibla ibra adu lothok ba scar lebra adu leba mayam sing ma na mu yengani adugi matung da muk optha gi mid ki doctor ma muk laini haiba mid ki doctor jina mid ki matang da nangi distance vision cam leba adagi near vision cam leba simayam na to sing ma na mu check to ne haiba doctor ahum sing manu doctor amada in charge bi gani magi decision na final oigane sumaina board ama semane moina sida yeng do se hamba general assessment to bus kai kai yeng da ge ha chala pa ma hajar ke general assessment to bus da moina maruina focus on kai kai do dangi hamba gi general bill da mi ngane bana isa gi ko kamai to no general bill da mi yeng general bill si yeng matung da scar lebra adagi bird mark lebra adagi any asymmetry my mid the head asuguma mayam adagi limb leiru mayam sing asi ma si banada ba yawbra asymmetry ba yawbra yengani any swelling lebra yengani any mass lebra yengani sumba apomba chawthokpa sumba mayam sing si tangba khotpa si mayam si loina general assessment to bujana head to toe haitare kok tagina khong phog se loina ma boina chawrap assessment ama yenga tawrne adu sidaida ida hajani mamana bird mark kumba akogi pokpodagi yaurpa mark kumba nadraga minor surgery to khibadi scar macha gumba sidi masi acceptable oi adada masi da makta yam kana akoi wani oi de aida adu mathung da mana ngasagi systemic examination na general assessment ji lor matung da systemic examination na ngu ka kane hai ba systemic examination si to dikamai to ge ba khogi mai part ki hai tare samna har kan da khogi cardiovascular system ki hai tare cardiovascular system is the heart ki matang da mu jenani heart si da nangi ECG lo haira ni echocardiogram lo haira ni adagi nangi mi hun paira ka nangi ka oximeter chappa yenani nang akogi bi nangi heart beat se wangbra nembra 60 to 100 le gado bune akogi normal ni mana asing sing je wangbra khotpa hypertension mo le yenani adu kai mana heart beat se dum khara wang na 100 110 at mai le re khalo adu ga kutak mo rejection to ro ko ahambada nangi review to na ba review medical board ama le gene haidi hajik nang heartbeat wang hai se not because of any disease na oiram rabi ai nang anxiety na nang something nang kano to bagi adum wakal wa bagi adum oiram bi ai hai na mo review da tharaga madu ki photo mo review to bi ai sigumba heart ki matang da mo jengani mathang da mo akogi respiratory system hai ta akogi lungs masi x-ray lo duna kodang tawa mu yengani adu asida ina hajani ba mana hana na ki ba tb na ki ba muising all tb cases hai tare old or about tb na ki ba muising 2 years ki mamang da phajana diagnose to ka treatment phajana taw khaba adu taw khaba muising do makoi sing apply to buka su kai de makoi sing do habadi rejection to bagi sida laite mo yaw bi ya adagi asthma na ba adagi copd haina bagi koina churuk biri sena badagi langsa naba chung mayam sing se moi loina khangdong na ba thirani ado si mayam sing se laita raga di rejection tawrani aduga mathangda system the GI system mana khogi gastrointestinal system mana khogi pukki thiringi chakhau ni si mayam je bu yengani ultrasound loba khotpa sim jaundice laibra adagi hepatitis viral hepatitis kumba liver na ba khotpa laibra sum mayam ji loina yengani aduga ayo mayam sing se kaimba leiram targa di madu mu rejection to bune samna khogi cholecystectomy na masing kha da lung le gi masing kha lo thok je asi yai to do 8 weeks ki mamang da lo thok hobo o do 8 weeks ki mamang da masing kha lo thok ki bata ga di hai le di we do ka yum ma gi body atopa magi function sing da ka yum ta kai ba le tra gi hai bo ni do supply to ba dum ye aduga hania hai na khoi ama lai ni khoi ni ka lo da pomba khoi phin da pomba ma
sigi hernia se hernia surgery se koi hana to thupi ga hernia surgery hernia gumba le bidara ga di makoi do 6 months at least ima mang da koi hernia surgery se to ko do buni aduga apply to bi do buni natra ga di hernia le ga di rejection to kan aduga koi gi phinung manung gi leiba oiba anaba sing da koi ising gi koi urine ari na chimba yenga kani adugi urine ari check yang po matam se koi proteinuria haina protein je ising hanbas da ising da protein ji yor pata ga de madu so koi it can be a ground for rejection aduga glycosuria koi sugar yor pa ade kidney na ma khatang function to ba kidney na ma khatang yaw bam yo ising adagi sumo yam sing ase koi rejection to kan aduga hydroxyl haidana koi gi ising changba ma koi testicle da ising changba ma lai haiba adagi varicocele lena koi sumba masa sing sidi moina treatment properly to ro mutunda ya bagi adum no khulung chawa ti chi mayam se adagi skin gi na ba ha ga na koi skin gi kari hai ni koi gi humang yam da kagan ba significant humang ka ba haita re suma mi sing adagi koi gi mai da koi acne moderate to severe oitar ga di acne adu rejection to gani aduga koi gi psoriasis na koi gi ana ba ma lai aduga leprosy hariba anaba sing ase makoi sing ase rejection adum torani makoi makha tana medical toraro aduga khoji ward kumba ward aidana khoji kari khoji manipuri lo da yen pining ga haba kano adu to sing do macha leiba sing do adum do kon leiba adum ward leiba sing do makoi sing do phajana hana khoji lauthokpi raga makoi sing chakke do ni kano chapa matam da sigi sima adu matung da khoji khoji saru sarang gi haiba tare sigi sesu maru oiba moi x-ray laudana khotana jam kana ye kani ado khoi nangan gi sidale di khoi spine khoi vertebra se masi sing sidai da leiba ana ba sing se amata leiba yade tb spine oiba yade arthritis leiba yade adagi khoi sigumba spondylosis leiba yade adagi fracture leiba yade baruina adagi khoi fusion to ba khoi vertebra fuse to ba sum ba sing se amata yade maru ina flying khoi to ba flying pambi ba air force ta pambi mi sing di hai ba sing se amna kan ye kari moi adu moi yam kan ye ngona khoi carrying angle na angle la ma le khoi sigi arm forearm se ga upper arm se ga ani sigi marak la ba angle la ma le hai ba angle se carrying angle ko we asigi angle se khoi 15 degree da gi hen da ba nupa da nupi na 20 degree da gi hen da ba masi jam maru wai masi jam padana ye ngi moi na moi ye ngi carrying angle padana ye ngi adagi akogi kari haitara nok ni haina akogi lepa matam da koi khu wani samjin na baje khu wani samjin na ba masi ni ga we masi yam phajana yeng gani adagi flat foot da akogi koi khong je tha matam da koi khong ji gi kano se da ama le ge dom le sumaina tare akogi kano je sol ma se khuleba makha da sumai thamba ya ta ba ya de sumai le ge dom sumaina le ga di flat foot ka we masi rejection to gani aduga hai masigi mayam sing se asigi sing se phajana hana dagi hauna ko check up to thopi ba kano to bi ba surgery to re hara surgery to bagi ai fit oire ha bagi doctor dagi hana ya chma ai ba mu pura ga chapi ba siguma mayam sing se hana dagi hauna ready to bi ga makha ta ba detail se loina ha bi ya da ba ni sidai da dum ai sidai da la ga dum phajana dum ta na ga so ka so kai de siguma mayam sing se loina ye ga do ni aduga khoi khutta khut masing hen ba khoi politic cheli hana la yo khoi khut khusa manga pan ba sidai da khusa taru palakpa natraga mari khata palakpa sigumba mayam sing sisu khoi si yade boys aga sigumba mayam sing sa hana phajana khoi yong to ma changi adagi khoi gi mental gi ba anaba sing psychology gi ba anaba sing tumba yada ba insomnia na ba adagi nightmare mang da ki lo uba adagi khoi gi sleep walking ga na ta leiba khoi tummaga chatpa kambu tum chatpa kambu sigumba si yade adagi migraine haina kok chik pa anaba ma leye khoi yam chronic ba severe migraine di moi rejection tor kani adagi epilepsy haina khoi kano to ba khoi sari haiba tai bo makhoi gumba sisu sari hu ba sisu kamai to ge bo leye yade moi na ko sari hu ba sum si yade aduga khoi kok ta sokhi ba khoi kok ta e changchala e asi ba changchala ga leiba any severe head injury to hi ba sing se mo sing se yade haiba tai aduga akhoi ENT da akhoi
ENT दा हाबदी अखोई नाकोंग नातोन अमसु खनाव अहुम सिदैदा लेबा अखोई मरुओइना यामना हाइनाबा अखोई DNS अना अखोई नातोन दा सिगे डेविएटेड नेजल सेप्टम माइना अखोई सेप्टम जी खोइबा सिगुम बसिसु यादे अदुना हाना मसिगी सिंसे अखोई लोइना हाना ऑपरेशन तो होरो कोलौरगा तो गदोबनी नतबिदा चलु तारगदी अदुम रिजेक्ट तौरगा अदुम थोला अदगी एलर्जी राइनाइटिस हाइना अखोई अमा लय अखोई नातोन जा अदुम एलर्जी तौरगा अखोई मही ताबा सुंबा सिगुम्बा मखलगी अनाबसिंग असिसु अखोई यादे अदगी टोंसिल लौथोखरबा मी टोंसिलेक्टोमी तौखरबा मी दसु हारिबा अखोई कनोसे अयाब लेते मोय रिजेक्शन तौरगन अद एनी फॉर्म ऑफ हियरिंग लॉस लेबा असिसिंग से मोय यादे हियरिंग अदे अखोई ताबागी कनोसे मोय टेस्ट तौर यांगनी ट्यूनिंग फोक टेस्ट तौर यांगनी अदगी टेस्ट तौबदा हियरिंग एनी deficit लेरबा लॉस लेतारगदी अदु it is a ground for rejection aduga akhoi tympanoplasty haidana akhoi drum hai tare akhoi nakong manung do yawba tympanic membrane haiba si membrane gi operation tawruba adugu mamiyo sing da type 1 operation haina ma lei adugi tawruba orgadi jai atopa tawruba orgadi yade simasu aduga mit ki da akhoi maruoina mit ki sing maruori se na mit da akhoi process haina akhoi mit se smaina mapan da tholak pai ta सु मखल अनाब लेरगदी मधु हाना ऑपरेशन तौबीबनी खंगदे ट्रीटमेंट तौबीबनी खंगदे ऑप्थाल्मोलॉजिस्ट अमा तानरगा तौबी हगदबनी अदु आई बॉल से अखोई मिट से फजना मूवमेंट तौबा ngамदबा रेस्ट्रिक्ट तौबा सोमदा चतबा कोई स्क्रीन हाना कौबदो अदुगुम बसिंग लेबे यादे अदुगा मरु ओइना मिट की अखोई लासिक तना कोई ऑपरेशन अमा लय मिट तौबमा हाइरिबा लासिक ऑपरेशन तौखिबसे मखोई सिंसे करम कांदा यागे बु ओनली व्हेन हौजिकी तौखिबा यो अखोई एटलीस्ट सही अमगी ममांग ऑपरेशन से तौखरबा अदुगा हाइयो नीगना सही कुन फारो मतुंग दा ऑपरेशन से तौबु अगदबा अदु बतारगदी लासिक की ऑपरेशन से तौरगसु अखोई हाइबा सेंट्रल आर्म फोर्सेस सिंसी कोई चंग याबगी अदुगुंबा रूम अमदी लई अना सिगी आइना हाइजरी मयाम दिस ओवरऑल कनो मरि मसिमंगना लोइनमक कनो तौरनी हाइबनते अदुना अहामबगी ओइदई मसिगी चौरापसि माइ थंबगे थैंक यू सर व्यूअर्स सिंगे मरक्तगे सर कमेंट लखोतगे हंबिरक्तिबो मियोयसे आर के माना हंबिरक्तिबो वहंगसिना सर हक्चांग द स्ट्रेस मार्क मेडिकेम दा यागद्रा ओ मसि अदुना ये sai पंजाब हाइजबदु पंजाखरबदुनि एनी खोगी कनो तो बर्ड मार्क कुंबा लेबा कसु कायदे स्ट्रेच मार्क हाइसे अखोना चुमना यामना नोइरंबा मी अमा अखोई खंगन हंथरपा नत्रगना इवन अखोई नुपी सिंगिसु मखोगी प्रेगनेंसी मतमदा अखोगी चाउथोरपा पुक चाउथोरपदगी मखोगी कनो सिंगसे स्किन जे चिंग खाइनरक बाइ तारे अदुना स्ट्रेस मार्क सु मलेबसे सिसना कइगुंबा एनी मेजर मवदा फंक्शनल लिमिटेशन पीद्रगदी मागी फंक्शन दा मागी नॉर्मल स्ट्रक्चर दा कयमता अकाइबो ओइद्रगदी मसिगुंबसे acceptable way. Thank you sir. Mathang asida sir. Haksangi part amagi saru teknoraba adu hojikti pharaba example oina khut khujeng soida teknoraba adu hojikti pharaba manung de yotsu phumdaba haiba mioi ase defense amagi recruitment exam singi medical test da pass tauba yagadra haiba matang da sarna mafam thambi masi matang se maya masu yam khangba ko akoina all fracture haiba tare any fracture tawkhibase kaigumba magi fracture je fajana heal tawraba kayamta akaiba leitraba ko magi any deformity leitraba any malunion leitraba kayamta akaiba leitragadi ado consider tawba yai natadra manungda phagi road kumba phumba any kano tawga leiba operation manungda in situ da leiba adugumba patient oragadi makoi sing adu they are not fit aduga aina hajani buna hajiki aina hajaki ba point do kaigumba koina gi mamang da hanai mamang da tekhiba ko chuba fajana heal tawraba akhon x-ray level yengo matam da fajana heal tawrga leiba adugumba oi butaragadi makoi se considerable adum tawi agoi CAPF study aduga atopa Indian Army gumba kano gumba singadi makoi gi tonganba kano amale muro male adugi details mutu dai hajaba ngamro yani yaro habu makti hanagi ariba tekhiba aduga fajana heal tawrga orgadi ado adum yage
Sar mara asida miyo singi maraktage comment ta lokhatage hangbirak miyo asina MD Sabir magna hang ibo hang asina sar overweight ki maramda kitang haibiro overweight se nga sa haijabado khoi weight se mi amana lumgadabo weight se ma height to gi accordingly lumgadabo ne ba adana yamna samba mo da yamna gyan tanana ba khoi common man sina khangba ya ba harga di isa gi height to onthok piro hana onthok piro madung da isa je feet manga ga inchi 8 wangi hana lobiro adu be tar ga di inchi da hayo mayam sin do onthok piro 5 feet and 7 inch to inchi onthok piro tar ga di 60 ga 7 inch tar mani adu gi 67 inch chawrana na ki weight se adu minus 67 inch 67 kg da thamna ba hotna ga dawne sina yi chawrakba haibani mayam khangba ya mong da adu akhoi BMI calculation to hola matung da khangba ma da BMI calculation to hola matung da nangi BMI ado kai dumba 18.5 ta gina 24.9 thogi marak ta laibo itar ga di ashu kai ba laite adu ga 24.9 da gi hen khra bhai 25 yo khra bana 25 ki mathak ta laibo ta ga di makhoi sing adu ne khoi overweight hai rise an overweight se dai da kamai to ge bu overweight kg ama ani hen ba kg ani hum hen bado adu hekta nang rejection to ro eba aham bada nang kg khara hele adu nang hayeng lao amuka ola gi yengsi haraga mona review to ya bagi adu ba room ma cha sama pibi ga ne ba adu na adu gi matam da na sa gi weight to na handa halaga adu maina to raga weight to amu handa laga ola mutung da adu pass to raga di chokte sini ladies Sar di mara asida comment amta lokhatage sar hangbirak miyo asina MD Said Khan magna hanglibasina sa medical test tawbada haksang da khut natra khong da singli thokpa yaba yadaba yawbro adugi matang da amuk ta haibiro khoi be adun ne khutta khong da ko gi singli chawna thokpa ko gi varicose vein le yo ko ma khoi sing se fit oi hana moi laude unfit ne lawi aduna ma khoi sing se ultrasound go ba koina doppler ultrasound hani le ye adugi ultrasound to holo matung da ma khoi gi blood flow ke ka do yi matung da blood flow to pemta kai ba le tragadi adu moi na consider to bi basu yawe aduga yamna blood flow da kai ba kai ba khopal la pata ragadi high position rejection to hai sar mathang aside sar jo amade recruitment exam sing da yagi check se kamai to bono haibedugi matang da sar na wafang ga thambiyu sir ya gi se kano to bole ya se khoi gi ya se khoi gi mi khoi normal mi ba ma ma kumari phar ba mi ba da 32 yari hai ba ya sidai da mo gi dental points haina le ye ma khoi si dentist na to do bole asem ba dentist ga thar matung da dentist na ma hi point ma pira kani dental point haina ko asigi dental point ji ye matung da kai ba dental point 14 gi mathak la idar ga di hai mi do fit point ni kem to ro dental point na 14 gi makha la sakhra ga di hai ba mi do unfit ni haina declare to ko mo ado sige decision si di sige calculation photpa dental point ke ana kari use habano 1 2 3 kamai pi bino habi sidi dentist amana hena fazana haiba ngamani ana dentist amagi mkha da chapti daga dum yeng topi ba yai te su kai thi sar adudi loisalakpasida sar sarna inkhalaklibba youth singda sarna yamna kanaragadaba advice khara thambiramu sir aina haijaning badi akhoi youth ti mayam leire ko youth se akhoina most probably 18 to 23 25 to gi marak leire ba me si masing yami makhoi sing asi akhoi parents na kano to bi da ba guide to bi ba ngam da ba hai da ba hai ba ta parents sing na ko makhoi sing su chapam do khang da ba kai to do bu su khang da ba kangau na ba mai to ba tam ju graduation tawrani ama tawrani general tamani graduation loy 10 no 12 loy am to khani jum gi thabai inhang khara nga pha ba pham uba sugum ba chakrani khara mana atop langphang thau chakrani sumaina mang ba hai ta ai samna ni point ji ko sumaina to bada to kham thop do khajara to da bi da khang da banina adu ba khang da ba da ignorance ta gi maram oraga hai ba su mayam sing se thokpa youth mayam ma leye hai ba youth sing se akhoi pachana punjal laga akhoi gi kano se makhoi gi maram chawa sigum ba akhoi central examination am central examination force ki wana te force pam do mi su le ngani ba ko
force ꯅꯠꯇꯕꯤꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯔꯦꯜꯋꯦꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤ ꯑꯗꯒꯤ ꯄꯣꯁ ꯑꯣꯐꯤꯁꯀꯤ ꯂꯩꯔꯤ ꯕꯦꯡꯀꯤ ꯂꯩꯔꯤ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯀꯩꯅꯣ ꯁꯦꯟꯇ꯭ꯔꯦꯜꯒꯤ ꯑꯦꯛꯖꯥꯃꯤꯅꯦꯁꯟ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯥꯕ ꯌꯥꯕ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯈꯣꯏꯁꯤꯡꯁꯦ ꯐꯖꯅ ꯒꯥꯏꯗ ꯇꯧꯕꯤꯕ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝ ꯊꯥꯍꯟꯕ ꯃꯈꯣꯏꯗ ꯑꯦꯛꯖꯥꯃꯤꯅꯦꯁꯟꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯏꯟꯚꯥꯏꯔꯟꯃꯦꯟꯠ ꯑꯃ ꯁꯦꯝꯕꯤꯔꯒ ꯃꯈꯣꯏ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕꯁꯤꯡꯁꯤꯗꯁꯨ ꯁꯤ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯏ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯏꯟꯀꯝ ꯑꯩꯈꯣই ꯖꯦꯅꯦꯔꯦꯁꯟ ꯌꯥꯝ ꯋꯥꯠꯂꯦꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯀꯥꯏ ꯑꯃꯗ ꯁꯨꯝ ꯌꯦꯡꯉꯣꯕꯀꯣ ꯈꯤꯇꯪ ꯂꯩꯀꯥꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯃꯗ ꯈꯤꯇꯪ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯃꯈꯣꯏ ꯐꯖꯅ ꯏꯟꯀꯝ ꯂꯩꯕ ꯂꯩꯀꯥꯏ ꯑꯃꯒ ꯑꯗꯒꯤ ꯐꯖꯅ ꯏꯟꯀꯝ ꯂꯩꯇꯕ ꯃꯤ ꯑꯃꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯂꯩꯀꯥꯏꯁꯤꯡꯗꯨꯒ ꯃꯥꯟꯅꯔꯣꯏꯕ ꯈꯤꯇꯪ ꯇꯧꯔꯁꯨ ꯃꯣꯏ ꯀꯦꯅꯦꯜꯗ ꯁꯦꯝꯕ ꯑꯣꯏꯔꯁꯨ ꯂꯩꯔꯛꯇ ꯁꯦꯝꯕ ꯑꯣꯏꯔꯁꯨ ꯀꯣ ꯃꯣꯏꯅ ꯈꯤꯇꯪ ꯍꯦꯟꯅ ꯃꯑꯣꯡ ꯇꯥꯅꯦꯕ ꯀꯩꯒꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯀꯥꯟꯗ ꯉꯁꯥꯏ ꯏꯟꯀꯝ ꯍꯥꯏꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯃꯔꯨ ꯑꯣꯏꯌꯦꯕ ꯏꯟꯀꯝ ꯂꯩꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯆꯥꯎꯈꯠꯂꯛꯀꯗꯧꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯐꯥꯔꯁꯇ ꯏꯟꯀꯝ ꯂꯥꯛꯀꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯁꯦ ꯊꯕꯛ ꯑꯃ ꯇꯧꯕ ꯑꯃ ꯆꯪꯉꯦꯕ ꯃꯦꯕꯤ ꯁꯦꯟꯇ꯭ꯔꯦꯜ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯒꯤ ꯖꯣꯕꯂ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯒꯤ ꯖꯣꯕꯂ ꯑꯃ ꯊꯕꯛ ꯑꯃ ꯇꯧꯕ ꯑꯃ ꯆꯪꯉꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯅ ꯌꯨꯠꯁꯤꯡꯗ ꯍꯥꯏꯅꯤꯡꯕꯗꯤ ꯃꯇꯝ ꯑꯔꯦꯝꯕꯗ ꯃꯥꯡꯍꯟꯕꯒꯤ ꯃꯍꯨꯠꯇ ꯑꯈꯪ ꯑꯍꯩꯁꯤꯡꯒ ꯇꯧꯔꯒ ꯇꯥꯟꯅꯔꯒ ꯀꯗꯥꯏꯗ ꯀꯔꯤ ꯄꯩꯈꯥ ꯊꯥꯕ ꯌꯥꯏ ꯀꯔꯝꯕ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯏ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯊꯤꯗꯣꯛꯑꯒ ꯄꯩꯈꯥ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯦꯟꯇ꯭ꯔꯦꯜꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯁꯤꯡꯁꯦ ꯊꯥꯕ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯗꯨꯗꯨ ꯈꯜꯂ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯆꯧꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯄꯨꯟꯁꯤ ꯐꯖꯅ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯅ ꯂꯩꯃꯤꯟꯅꯕꯁꯦ ꯑꯁꯤꯅ ꯑꯩꯅ ꯈ꯭ꯋꯥꯏ ꯄꯥꯝꯖꯕꯁꯦ ꯑꯁꯤ ꯍꯥꯏꯖꯅꯤꯡꯉꯤ Thank you, sir. Thakachari, sir. Sir Dr. Rafisa, ex-medical officer of CRPF and managing director of Health Plus Clinic, Irong Sesama Makhala Kaibo. Rasigi Maikai Degi, Hana Pongdok, Tagat Pongdok Chari. Masiga Loyana Yambiwa, viewers Pumnamapo, Tagat Pongdok Chari. Matung Darpa, Rasigi discussion sing the viewers sing na Tawaning topic later. Topic ado isagi comment section da iraga ꯊꯥꯒꯠꯄꯤꯔꯛꯑꯣ ꯃꯗꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯗꯤꯁꯀꯁꯟ ꯇꯧꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯖꯒꯦ ꯉꯁꯤꯒꯤꯗꯤ ꯒꯦꯁꯇꯒꯤ ꯑꯌꯥꯕ ꯂꯧꯖꯔꯒ ꯗꯤꯁꯀꯁꯟ ꯑꯁꯤ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯔꯒꯦ ꯊꯦꯡꯛ ꯌꯨ Thank you once again.